Maayong buntag, nanapod kita sa ikaunong nga Domingo sa ordinaryo nga kasaulugan sa simbahan. Ako mukha i-welcome na maminaw na po kita sa pulong sa Diyos nga unta na ay atong matun-an nini karong adlaw. Kaming tanan atong ihalad kang Hesus pinaagi sa pagpangama ni Birhen Maria. Welcome and God bless you all today. The Sermon on the Mount. Mao siya ang basis. Kaya mo siya sa Sermon on the Mount, blessed are the poor, ang pinakauna. Poor in spirit, for they shall inherit or see the kingdom of God. Blessed, 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 no? Ganiha ato nang atong gibasa, gani akong gi-audio, nakadungog mo sa iyahang kanang whole text sa Matthew 5 verse 1 to 12, the sermon, the Beatitudes. Ang si Jesus sa Sermon on the Mount is somehow like Moses giving the law on Mount Sinai. No? Makita lang mo sa Exodus chapter 24 to verse 9. But this time, Jesus is seated, no? Actually, kanang maglingkod ka, it is just like a rabbi nga nagtudlo sa iyang katawhan o katong na nag-refer sa iya. A rabbi is sitting and then ga-interpret sa law, sa balaod o sa scripture, no? It is something like that. Muna, makita ninyo ganiya sa akong picture, si Jesus is sitting and gatiman niya ang mga katauhan na iyang gitudloan. So meaning, nga naman halos na may parallel ang gibuhat ni Jesus o ni Moses. No? Kaya kung mangutana mo, ng Beatitude o that Sermon of the Mount is the fulfillment of the laws of Moses. Di ba sa Juan, kananaan sa ato ang Ebanghelyo sa karong Domingo, di ba? Ang verse 17 to 20, I have not come to abolish the law, but to fulfill it. I did not come, wala ko manhi para ato ang ibaliwala ka ng mga balaod ni Moises, but ako ang tumanon. So, si Jesus, dili na guys siya, gatuman sa balaod ni Moses, but siya po nanudlo. Amen? Siya nanudlo. Ano naman? Ito, iyang gisermon sa Mount, no? Ang Beatitude. Gapanudlo siya o unsa maday ang balaod sa atong Ginoo sa Bagong Testamento. So, ang balaod nga in parallel to the law of Moses nga na-simplify og mayo, na gamay na kayo is the Beatitude. Amen? Amen? No? But, matiyala ka kang iyang istorya kanunay. Blessed are the poor in spirit. Blessed are the meek. Blessed are those peacemakers. Ganang blessed man. Ha? When pa sa law of Moses, do this. Don't. Ang meaning sa blessed is happy. Happy. Kaysa ubang translation, happy are those. No? Happy are those poor in spirit, for they will see the kingdom of God. Meaning, happy because we are in the right relationship with God.
If we are in the right relation of God, then eternal life will be ours. Ours, no? Diba? The kingdom of God will be ours. Blessed are those meek and poor in spirit. Nakaibalo sila sa ilahang kakulangon. Naibalo sila sa ilang kaugalingon nga kulang gayud ni. Kinahanglan mi o Ginoo. Kinahanglan mi matabangan. Kinahanglan mi magtuon. Kinahanglan mi nga ako. Kinahanglan ako mangumpisan. Kinahanglan ako magbag-o. Kay very poor in spirit. Wala diha ang atong garbo. No? Nagpaubos kita. For theirs is the kingdom of God. I think mura na sa scripture siguro nga grabe nga promesa sa Ginoo nga blessed are the poor in spirit. Happy are those poor in spirit. For theirs is the kingdom of God. Assurance. Grabe ang assurance sa Ginoo. Amen. Hinayaw. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. No? Happy are those. No? Happy are those. For theirs is the kingdom of God. So, ato ning tan-awon sa sample nga pagtulunan katong atong pagsunod sa balaod, anger, unsa pa? Divorce, adultery, and vow. Diba? Mura? Tanaw na ito ni karon. Kay dako mo kunin siya nga kuan. Hindi natin makuha ito sa kuan lang. Ngani, akong gitayman mga kumahimo 15 minutos lang akong explanation ini. No? Kay dili na mo tan-aw o nulabaw na sa 15 minutos kay taas mo yung kaayos yan. Anyway, napawilain panahon. In Matthew 5, verse 17 to 20, sa mas akong istorya kanya, Jesus fulfilled the law and the prophets. Pangutangan mo, kanina nato na madungog ng the law and the prophets. Anong na may mga prophets? No? The entire Old Testament nga books mo nang the law and the prophets. Kaya na may Pentateuch katong 5 ka books ni sa Torah plus the other books sa mga propeta mo na siya the entire books of the Old Testament. Mo nang ingon siya, Jesus, I did not come to destroy this. I come to fulfill all of this. Amen. Amen. In verse 17, fulfill the law, not abolish them. And then, even the smallest of the commandments, yun siya nga, gatudo siya nga, ayaw yun ninyo. Dili yun ninyo pagkawadon, nga dili nyo sundon. Even the smallest of the commandments, that make sense. Otherwise, dili na siya fulfillment, pili siya kumplito. Amen? And then, there are two levels, no? Sa pagsunod, no? The instruction of Jesus. Kung sa man ang instruction sa Jesus, ni Jesus na sa atong catechism. Di ba? Grabe ang ato ang libro ang catechism of the Catholic Church. Wala ba ang sulti nga ang iyang catechism, New Testament ra. All the Jewish, Christian, kanang books and tradition written in the Old Testament books and the New Testament gospel and letters and all. And then, the actions of Jesus. Kung sa may action ni Jesus, to cut the story short, action niya is declare niya, I did not come to abolish the law, but to fulfill it. Unsay iyang greatest nga fulfillment? Cross. Dying on the cross. Redemption. Amen? Kung naidako niya fulfillment, di ba di-prophesy na sa law of the prophets? Law and the prophets. Di ba di-prophesy na sa Old Testament? Amen? Kay Isaiah? Amen?
So meaning, dua. Instruction niya for good living, instruction niya as a good Christian, instruction niya as a community, as a church, as a parish, and action. Kung sa action niya? As a model, as a witness that he is obedience. His obedience to the Father. He is obedient unto his death, passion, and death on the cross because of our redemption. Amen? In verse 19, no? Parehang ako naghapon sakop sa law. Jesus teaches the will of the Father and the fulfillment of the law. Meaning, he teaches and he acts on it. Or, he acts and he teaches. Depende ra sa iya. No? He acts on it and he teaches it. Sometimes ang God kay, dili mo kasabot kayo ang mga katawhan sa Ginoo, kanana ang ikinahanglan niya nga ipakita sa niya. No? Ipakita sa niya sa iyang pagbuhat, pagtumay. And the greatest of that is dying to his self by redeeming us. And every day in our life, we have to die from ourselves. Because our life is incarnational. No? Dili ang pagkadusmo nato ang importante. But the most important is the resurrection. The most important, how we become a better person the next time that we stood up. And then continue, move forward, and go on with this life. Amen? No? And then, in Matthew chapter 5, verse 20, Jesus therefore fulfills justice. Ano sa justisya? We are given justice through the redemption. No? We sin against God by the sin that we have carried from the sin of Adam and Eve. And we are justified by Jesus through the cross. No? Because of his obedience. Because of the teaching of the law. And the teaching of the laws include the plan of God. The prophecies of God. And he is obedient to that. No? And he fulfills the justice of God. Justice will not exceed that of the scribes and the Pharisees. Ang hustisya kuno dili gani mo exceed sa pagka kananaan sana sa nga ginabuhat sa Pharisees. Nganong sa may gibot sa Pharisees? Ha? Ang Pharisees mo man sila ang ga-engage sa mga Laiko during that time, no? Na sila still flow, sila ang ga-engage sa pare mo rin ang pare. Ang scribe naman, mo yung mga theologians and interpreter sa balaod. Mo ni sila gabuhat o mga balaod na kayo ka ng detalya kayo, dagan kayo. Anger. Ano siya ang anger mo? This is commandment number 6. Thou shalt not kill. Commandment or the law of Moses. Of course, katukuban nato sa balaod sa ni Moses, but dili kay specific siya. Kaya specific yun din siya nga commandment. Do not kill. In Matthew 5:21 to 26, the Lord is teaching about anger. No? Ang insult ko no, o pangalan sa phone, buang, and so forth and so on, ikaw ko no pag-hukman sa imong ginabuhat. And there are two kinds of anger. Termos, dili ka ng termos inyong gamiton sa inyong balay. Anger, and it will die down later on. Di pa pareha sa termos, init kayo, gibumbo mo sa, di ba gay? Init kayo, imong gibumbo sa termos. Pagkataw-taw na, pagkapuntag,
napugnaw. Amo na yung klaseng anger. Ikaw, ang anger ni mo, termos ka. Or orge. Orge gani, keep in the heart. Meaning, bisag pila na katuig, nasubong na gyapon. Tamnan o kabayan, sibuyas, kamunggay, bagutan na dahil tapos naman. Grudge or vengeance, na may vengeance. Oh. Muna nga tawa ka na vengeance, madugay yun siya, makamorder yun siya. Kung imuhang tamnan o kawayan, madugay yun, may imong murder, mauna siya, bisan to nagplano ka, bisan to nagsuko ka na, sumo kasing-kasing, ka na makasala ka. Muna gitawag niya, may judgment. Kanangin mong gibuhat, mo, naanay judgment because you keep it in your heart. Amen? In Matthew 27 to 30, it teaches about adultery. No? Adultery, even kuno sa imong looks, but you keep it in your heart. Kasi may tabo, makasala ka. No? In 33 and 37, the vow. No? Ang kanang pag-swear, pag-vow. No? Ang Ginoo, dili gusto og malasaw. Ingon bitaw siya, og malasaw ka, iluwa ka. Either yes or no. No, mo man gitawag og sa kuan pa ni, sa ato pa ning teaching, mo na yung gitawag og integrity. To close my teaching, my Bible teaching, I would like to kuan kana. So these are the students, no? These are the students of the music class. One siya ang teacher. So gitudluan sila o kananaan how to play the flute, no? How to play the flute. Of course, when you are taught how to play the flute, you have to follow the rules. You have to have the guidelines or the notes. Nota ba? The timing of playing the flute, no? So initially, kung ginay mong buhat mo, kay bago pagunta sa nagtuon sa unsang pag-play, unsang pagtugtog anong fluta, no? But then kung tanawin mo ang teacher, ang pangutana, ang teacher ba kasunod pa sa rules, sa guidelines, sa timing, sa nota? Just like with the students, no? Just like with the students, kasunod pa kihapon siya sa nota, every time he plays music, at po siyang balay, luta, grabe niya, mura siyang or whenever he conducts the students to play the flute, mura siyang galutaw sa langit, tungo siyang music. Ang sa inyo may istorya. Okay, para madali. Kung naapat na sa estudyante pa ta, we follow the rules. We follow the guidelines. We follow the catechism. We study so that we can live our life beautifully. And then, kung mag-follow ka sa guidelines na yung mga do's and don'ts, do this and do that, no? You have to observe this and observe that. Imo ning sundon, kani dili nimo sundon. Kung sundon nimo mo nimo buhaton and so forth and so on. That is the initial way of learning our life or learning the music. Once you have learned your life faithful to God, then
you will just ride on the spirit of the rules, the law, the note, the guidelines, and so forth and so on. Because you are now following the Spirit. You are now inspired of the Spirit. The Spirit will lead you to a very good life, a very good music. Amen? Understood? Yes. Ha? Muna makita ka sa mga konduktor nga ganaan na lang mga konduktor. Ha? Konduktor mo pagbuang tagas kayo ganang sa buhok nito. Diba? Konduktor sa orkestra. Ha? Anak-anak na siya. But he knows already. He knows already all the instruments that under in the orchestra. And there's harmony in our life. If we think about this as a community, huh? And body of Christ. So we are like an orchestra wherein Christ is the center. Amen? Amen. Thank you very much. O mayong buntag sa tanan, akong kalipay nga tanan yun nagmaya nga nakadungog o may balita nakadungog sa layo nga kanang testamento diha sa pagtudlo, no? Salamat kayo o magkita-kita kits ta sa sunod simana pinaagi sa itong pag-ampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Iampo na to ang pag-uban ni Mama Maria sa ato ang ginabuhat karon na Bible study.